على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الورى جميل الشيخ شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاشقه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج صفه وسدرة المنتهى فوق مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح القربين ये हुजूर की शानें हैं दुरूद ताज में एक एक लफ्ज भी आपने सुभान अल्लाह कहना है आखिरी लम्हात हैं तो दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है तो मैं भी अपने एक अंदाज से दुरूद पाक पढ़ता हूँ दुरूद ताज और खुसूसन मुझे सरदार साहब ने हुक्म दिया दुरूद पाक जो अगले अलकाबात हुजूर के आ रहे हैं ये मैं गुजारिश करूँगा ये आपने एक एक मैं थोड़ा सा आपको वक्फा दूंगा तो आपने सुभान अल्लाह कहना है दोबारा मैं सय्यिदुल मुरसलीन से शुरू कर देता हूँ सय्यिदुल मुरसलीन बैठा है वो बोले मुहिब्बिल फुकारा
مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها الأشراف بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع وصاله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا